علاقة ديلبرا رندا بهيتن هروكي فندا پشتی جنو آواکرنا خو جهیین یکیتی خواندوان و جوانین دموکراتی کردستانی روجاوا لهرما کردستانی ایدی یکیتی دست به چالاکیان خوال هرم دکه اف چالاکی برنگه که هفتیانتین دارخستن بریال دارخستنا سمینارن جواکی و روشنبیری بيحيفوني بكا ام وكو ستافي نو ستافي لقى هرما كردستاني بالهبر مشتنا قالك بروغرامي نو مش خرداني وبسري هرن بروغرامي رخصتني جابون وبروغرامي چالاكي دا بروغرامي رخصتني مرحله قالك باش ما بريفا بريا بتشكرنا افاكرنا محليات خل سراستي هرما كردستاني تشل هوليري تش اللي دوكي وانا وبلاني مهل سليماني جما بابكن چالاکیان یکیتی خواندوانان بردوامن گدهجی سمیناره که روشنبیری با آماده بونه هجمارک ج روشنبیر نویسکار و هلبستوانان کجا عالیه هلبستوانکی اولی کلینرکی دواره ویجه کردی ده هات پیشکش کرن هو الظاهر هو الباطن تشكي أساسية كو خلق دروشة شر وبفشوني ده دجين أجر تشتكي وها دواري وجاء وهنري وجوانية ده بيش كشكرن وجهد الخشية بج الجم خلقي وأم بالا خدنا كو أفجي تشتكي بيستي بيهيا وك آلية سيمينار هزري ليكولين برتوك برهم دوی ایدی کاری که وسا يعني هل بتشنهات نكرن مروف نبيجم لنكو بيجاري نهات يكرن لبلد في هين بيتر وهين وين بيكرن لگور هنویسکاران چالاکیان وی رنگی پیوستن و به تایبت دوی قناغه ده جبر دم دخوازه که جوانن کرد آگاهیان وان لسر کلتورا کردی هبه جهدان لكاريا روشنبيري نيرينامه كيما جركا بهتر هبانا وباشتر هبانا وام بيك خوشن هش منديه كي ودكي چافي مروفا ودكي ده همان دمه ده نرینن جدال سروان چالاکیان هنه گرخنالی یکیتی خواندوانان تکرن گدوه بهتر چالاکیان خوابکن دبن خدمت خواندوانان ده و به تایبت جبر کنها گلک جوان دور خواندنا خوکتنه عند هر کی جمع دنیا صد مشکله مواجهات طلابات که مواجهات آور که بچور مجال خواندنی ده اتحاد طلبید وی کاری کی باش بکید وی مجالی ده یکیتی خواندوان و جوانین دموکراتی کردستانی روجاوا دی ایلونا سال 2013 ده لباجار هولێرێ و بۆ ئامادەبوونە 86 جوانان ji tevahîya bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê hatê damezrandin û ji wî demî ve karê ji bo xwendevan û ciwanên Rojavayê Kurdistanê dike û heta niha jî di karê xwe de berdewam in. Helepçe Saedûn, ARK.